Bogu ovih prijatelja dospi u nebesko kraljevstvo po Kristu Gospodinu našemu. Amen. A i sve vas ovdje prisutne blagoslovio svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Ako ne zapadneš. A to treba se mi domisli. Ajde, nema se zeti. Čekaj, ne izvedim ruke, žepođe Meni pokrio. je najljepše da prekinemo ovo. Ajde. Malo ozbiljniji. Mladino prezime. Ovdje, puno prezime. Lijepo. Može li puno ime i prezime i pun potpis? Evo ovako lijepo. Pa kaže, Parezanović Miloš. Pritego si mogla. Ovo ti nema mastora. Učeniče šta si dati. Ima vremena da radiš. Nemaš. Bilo je vremena da radiš. Čekaj, ne znam, da ću da pristane ovo. Ima i za njim pitanje. Pitao prvo nju. Pitamo nju. Ajde, došli mi to. Dobro, piši tamo u iskra. Pitanje za mladoženju. Da li zadržavate svoje prezime ili ima nekih izmena? Hvala Bogu, neću da zakrstiti. Hvala lijepo. Pitanje za nevestu. Da li zadržavate svoje prezime ili uzimate za novo prezime, prezime? Ja samo znam ako da pljunem i da uzmem pečat. Pisanim ili štampanim ili ćirlicom ili latinicom. Nije bitno da li je ćirilica ili latinica, samo da bude pisana slova i čitko, da može se pročitati. Lepo napravimo. Neće da piše. Da ćemo tehnička slova. Evo. Napiše Miloš Parezanović ovdje da potpiše mi to. A neću baš tako lako. Nemo me zezati, čoveče, ne smije zakonom tako. Pa ti lepo kaže, nemoj pisano, štampa mi to. Nećemo da pravimo... Popraviti svinjariju, čovjek. Pravi svinjariju, pa šta ne smije? Pa čega mogu se potpišati? Ma ne može, ako se potpišeš potpise kod čovjeka, neće daću ti otica, brate, daću ti pečat. Ovo pa stavi otica. Numer napiš. Stavi otica. Stavi otica po numer. Da me zezaš, koji džak. Dovoljno sad. Dovoljno. Piši. Novo prezime. Pa mi poništava celu knjigu zbog tvojeg nemobilnosti. Šta potpišem ko ja hoću? Je li ovo je slovo? To nije potpis. Kako nije? Kako nije? Ovo je štampano slovo. Ali nije potpis. Šta nije? Šta nije? Potpiši ovo ko hoćeš lepo, ko čovjek, ko neće. Piši to čovjek. Nema da ideš gore. Ajde Miloš, lepo. Čekaj sam da potpišem, to je možda problem, da hoću ili neću. Ajde, nemoj zezati. Daj, nemoj se zezati. Se malo je kraj ide. Ti mene tu namatiš. Bratska životna zajednica žene muškarca osnovanje na ravnopravnosti, uzajamnosti, poštovanju i međusobnom pomaganju bračnih drugova. U braku su bračni drugovi granica. Bračni drugovi su dužni, jednom drugom biti vjerni, uzajamno se pomagati, međusobno se poštovati, terapijati i održavati sradne bračne obiteljske odnose. Bračni drugovi sporazumno određuju mjesto stanovanja.
Bračni drug sporazumno odlučio o podizanju zajedničke djece. Svaki bračni drug samostalno odlučuje o izboru svoga rada i zanimanja. Bračni drug koji nema dovoljno sredstava za život i ne može ostvariti svoje imovine, a nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti, ima pravo na održavanje svog bračnog druga, prema njegovim jedan bračni drug ima u trenutku zaključenja braka, ostaje njegova posebna imovina. Imovina koju dobri bračni zajednice i jedan bračni drug temeljem od druga bračnog određenje osnovi, različito je ostave naprijed navedena njegova posebna imovina. Bračni drug koji mogu se sporazumjeti da svaki završi svoje prezime, da kao zajedničko prezime uzmu prezime jednog od njih, da kao zajedničko prezime uzmu oba njihova prezimena, u kom slučaju trebaju odlučiti koje će prezime upotrebljavati na prvom, a koje na drugom mjestu, ili sad da samo jedan od njih svom prezimenu dođe još i prezime drugog bračnog druga. Pošto se vi prethodno sporazumjeli, a prilikom sastavljanja zapisnika o prijavi namjere zaključenja braka, da će vaše buduće zajedničko prezime biti prezime Granić, dozvolite da vas se pitanje. Da li vi, nebitno Granić, slušajte protiv grana kaže navršenom krivom kapitanu? Da. Da li vi, kriva kapitanu, slušajte protiv grana kaže navršenom krivom Da. Gospodine Granić, izvolite, vi ste prvi. Voljela bi tu puno ime i prezime. Volite vi na mjesta? Još ovaj put. Ovaj put, tam dobro. Hvala vam lijepa. Izvolite li kume? Kume, izvolite. Ja bih molila tu puno ime i prezime. Ovdje, evo, tak tu, može tu. Hvala. Izvolite vi. Tu, puno ime i prezime. Hvala lijepa, ja bih molila Vere. Ostavite vi odliti na nastav. Tako. Tu. Ovdje. Tako. Odlično. A sad vi, gospodine Granić, stavite u ženi Veru, umašana u svijeće pripričati. Hvala. A sad vi, gospođo Granić, može. Lijevu ruku. Tako. A sad vi, braćni poljubac. Još samo malo, izvolite. Proglašavam da je brak vidje muzika zaključen termin znanja na autoriteti nakon svih zakona o braku i porodičnim vezama. Toliko svoje osobne matične koje želimo sve najbolje vašem budućem životu. Hvala. Hvala.
Sina i Duha Svetoga. Amen. Najprije ćemo poslušati riječ Bože iz Svetoga pisma. Čitanje prvo. Pa gdje si ti, stari moj prijatelj? Ja, gdje si? A ti se? A kod mene su malo već. A zašto se to dopustili kad zna da morata isto? Kad se vidio da poslije vas veselja moj Bože. Nema veze, šta je čuo. Dobro, vidite dođe ovdje posljednice.